Dayna kane kadaw baklami ka jings nga persya babalik ka FIFA kala pinduna ban suspend ya Ronaldo sa tangkaway ka game na karay ka benengkong ban suspend ya Ronaldo hadu lightly ki game. Ka jinglet banya kendu Ronaldo ya presiden kari Amerika Donald Trump haka kat pratrik benai nebombar arjar pusan haka White House har ringkat ukra Prince jong kari Saudi Arabia Muhammad bin Salman. Kalami bun kibas ngau bisni bat pihuy kabala miru kajing persya ka rajing ka FIFA kabala temu ban ailat ya Ronaldo ban yomi madan nagam ta ka Portugal haka jing sedang kajing lekai ka benengkong haka World Cup arah jarah hunriu da ka bakala rai ban suspend no tang sigim ya Ronaldo na kilai game ka bakala rai nadu benengkong. Namar kane karai baka FIFA kala kelaju tang kadai hadin ba Ronaldo ulai yolat banya kendu ya Donald Trump haka kat pratrik nabombar hakari Amerika haka ba Ronaldo ulai yolat ru wadban ya bam jamit lang bat Donald Trump hadin kajing leja kendu jong Ronaldo ya Donald Trump kum juru banya syondurlang bat briu barus patam kepertai kataw Elon Musk bat kumjuru banyak kendu ya presiden ka FIFA Infantino ka FIFA kala penmi ya karai ba Ronaldo un sayo banmi madan nakam ta ka Portugal ka jingilekai peningkong ha ka World Cup kata katkum ka FIFA disciplinary code halor ka jingsya suspend ya Ronaldo lagi ba ula kenta ada ketembut ya orang lekai udara Asia orang lekai jong kari Ireland kata haka jilekai ka Portugal persya ka Republic of Ireland haka World Cup qualification haka baka Portugal klarem da arko kumta ka FIFA klarai ban suspend lagi game ya Ronaldo kumta ula du ka way ka jilekai persya ka Armenia ka bamut sa argim haka World Cup hendrai ka FIFA klarai pat ban suspend no tang si game ya Ronaldo. Namar ka FIFA kala ai statement rukum ne ba namar Ronaldo umpat yo red card hagi aspa artusan senmi madan kata haka international game kumta lamap no yagi arsin suspend Henry da jaba Ronaldo udang yele biang kum kan ka kam un sasya suspend bait license yele kai kumta kiba persya kalami hadin kan karai jung ka FIFA hadin belayo banyak kendu Ronaldo ya Donald Trump har ringkat Saudi Crown Prince kata Muhammad bin Salman bat presiden dengan FIFA Gianni Infantino klaim lak ban pulelut ya kini ki artikel belapan mi daka FIFA Henry giba persya kla berengyam ban ujor hakasngi ka FIFA World Cup draw ka santrik Desember kata kemut hakane kasngi coding kasngi baka FIFA kan sapia haki grup kiba per nagam taka World Cup arah jar punriu yagi sapu prateli kitim tengin sapteng biang yagane kubor hakiwe pat ki video ki bandawan kamtam hakate ka santrik matau benai Desember kublai sibun